Trenutno smo tu izložili naš dio asortimana znači, koji imamo, a to je u stvari stilski namještaj koji radimo po želji, po mjeri kupca. Odlično, možemo da kažemo. Itekako, itekako. Sve je zaista hajde da kažem, na nivou, može se reći. U stilskom dizajnu radimo sve, znači firma je specijalizovana za proizvodnju namještaja, znači po želji, po mjeri. Tako znači da sve radimo prema potrebi i zahtjevu kupca. Znači. Sve što kupac poželi mi možemo znači, da uradimo. Sama firma zove se Fantasy Unikat, prema tome znači, možemo da uradimo zaista mnogo toga. Izgleda fantastično i da to izgleda unikatno zaista.